ma'am. Ariba madi anova subscriber ma'am. Thank you so much. I'm Manipuri. Now madi aduga family ma'am pullaga tawjaba blog asida ma'am na subscribe to biraga yeng biraga suggestion ma'am pibirak pedamta. Thank you so much. Ado ma'am na toina pibirak suggestion amane ngasi aina ma'am da share to gyoise camera upgrade to se na ma'am na habibudo camera yore ado sigi Flipkart ki product se mamang da ilai khre adu bu yaram da de handuro matung da handak amuk lai bune ado si je hang to ga manung dia product se yai na tra ya de ado sigi product se aina le ho se 21000 ma'am mamang da to bu kana price ekta haibo ka wai price han hayo ge sigi product se 21000 da lai bune music sigi box hang to si ado manung dia iba content si aya apni yadawani na traga camera quality ma'am pun neng miner adu DJI action camera OSMO action camera DJI gi ko si unbox store si adu si ai Flipkart ki mati ma hajo si o magi packaging je si kitang noi te packaging kitang phajade DJI hang to ji bill se gai gre adana hang to me na to si magi ke no som na kan ji kem protection piram je anyway hang to si na si gunde Mamang jidaya OSMO action thare DJI my company ki home side the left side the my website ki address yaure som the magi original price 33999p adu in offer da 21000 le hobune si je 4K record to 11 meter waterproof oi 1080p 8x hai mai si thai je si manung dia je camera sim yauni battery am yauni USB cable am yauni adagidi quick release base mount sing yaure locking screw yaure flat mount de curve mount and spine mui lai ko hang to yeng je sapun manjale maji si do jang tu ga ji si ji tak la hang tu pu mai je smart camera di ome si da le re si box de na kai yori ba camera ja ni ne camera je magi case protective case me yore si je khoi tripod ke ka hapaga season na na bane camera gi masak si di adum phajare manung da ke yori yeng si silica gel ni pasina larik ni jeju OSMO action si ko lije ko curve mount flat mount si flat oi je type C cable do si na screw do si je phajan na ba and tak listen na ba ite ye atai ki ori okay si na battery da DJI logo ore box to na na happy le battery je si je mamangi ke no de yaude akoi gi GoPro da is mind drop te sida memory card hapum om ji obire anduga magi battery si lai re anduga battery je lithium ion polymer rechargeable battery thai ko hajik thagat lagong yeng aji kamai hang to ni si je phakat lani ko main lok tho ni adagi si hukum je hang tho ni kadom de hang sumi boin de je ni aduga si hang to ni kitang chill lego after zik camera ma saksing aji OSMO action thare je iza adagi si je khoi gi keno ne front screen ne aina si le GoPro le ma ga mo in si le je si front screen si le za khoi selfie gi type ta yeng ya na ba screen na ma thoi ha bo aduna ai si lo ne si sa khoi gi si de nam ga hang to ga memory card ke ka phom le re memory card adagi charge song na ba yaure adagi mathak ta na khoi gi power button yaure aduga on off camera start tong na ba yaure adagi si je hang to si ji wow si khot ka di pamui he si mo hang to si start lang nge screen je mazu hang to si han me la lang nge monam ngonu si yan me duga si battery je injel laga ya da bre si memory card si lai re memory card ha po wai tre okay changre the battery injel aji red bana guys ayaba pire hen dakti sigi keno je
माइजे वाटरप्रूफ ती ओइबदु सि फजन सील तौहौद्रगदिको माइजे खितंग रिस्की ओइदों माले साइडेगा इसिंग नानसनबे चांसेस खितंग लैगद्रा अतोपा आई प्रोटेक्टिव कवर हाप्ट्रगदि दुदि ऑन तौर येंगाजि सिदि नमगे यस ui yes ngare thank you Flipkart nang handakte ya bathare card speed low video quality low shooting might stop eng smain to phone smaina phone da ko app ama hapaga smaina khoi link tong na vi mai je activate hari namaga ko activate tore to activating tore mai kena je activation successful I have the quite pamba sigi OSMO gi have the screen jago tak to kan screen je onthok narmani ba ago smaina mamang da koi block to gan isani sai yeng jaw ya ba gi option nam yaw ko si ni na ma gi yam pam je ai si lai re ai atai di ai thodo pasi khangri khang kan da mathang mathang adum video da hapchara ge aduga hojik tagi di ai gi anobo OSMO action da gi oina ai gi video sing je namani mayamna camera upgrade to na suggestion pibirapagi mayam ideas pibirapa thank you so much adidi sidagi mung namagi yengasi mathangi video da ngasigi short unboxing videos yengbi bedamakta mayam bu thabi phongdoksari mayam na support to bibadagi pumna makam javane leptana support to biro aduga makha tawa videos hen phajaba hen nungai ba nambang amnaba suggestion leptana pibiro mayam ado ngasigi di mata sida aigi sigi nobo camera sigi unboxing se lotion jarage mayam loibo ingbi damakta thank you so much like nambi ba kaubiga no amadi mayam gi valuable comments sing soidana pibiramo adoga makha tarak video sing da sigi camera sigi mung namaga isoidana hapchar ke mayam ngasigi di bye bye